I pozdrav svima ljudi, ja sam Komšija. Danas video, znači imamo na recenziji tastaturu Fantech Max Power MK853. Znači ovdje imamo od ljudi, znači kutiju. Ovo je malo drugačiji ambijent, ali to nema veze. Znači ova tastatura, znači Fantech, koštala je oko 50 evra, tako nešto. Znači i šta je karakteristično kod ove tastature? Znači kod ove tastature, znači ovo je 100%, znači sa 104 tastera, full tastatura, znači ima plave svičeve, kao što možete da vidite. I još jedna zanimljiva stvar kod ove tastature jeste što ima ovaj potenciometar ovdje za smanjivanje i povećavanje zvuka i isto za pauziranje i puštanje video snimaka. Ova tastatura dolazi sa mogućnostima za menjanje modova boja tastature. Znači možemo da imamo boja, znači na primjer kliknemo FN ili na primjer ovako print screen i tako možemo da menjamo modove osvjetljenja, kao što možete da vidite. Znači i kao što možete vidjeti ovdje, znači brojevi od 1 do 6, ispod njih ovdje pišu na G1, G2, G3, G4, G5 i G6. Znači šta to predstavlja? Znači to vam osvetljava određene delove tastature ukoliko vam je potrebno za neku igricu ili za neke potrebe druge. Tako da ova tastatura je po tom pitanju mnogo dobra. Imamo i ovo M1 i M2, to za sad ne znam 100% šta radi. Znači to samo isključi tastaturu, znači tačnije isključi osvetljenje na tastaturi, onda ga samo vratimo, znači FN i print screen. I imamo ovdje, znači ovu podlogu da odmorimo, znači ruke, znači da se odmori ruke dok kucamo po tastaturi. Tako da to je to i idemo sada na da provjerimo koliko dobro ova tastatura radi. I ljudi, znači šta je također isto karakteristično kod ove tastature, znači što piše na kutiji jeste da ima anti-ghosting, znači što znači da ne bi trebalo da se dešavaju neke greške pri kucanju. Znači evo sad ćemo da vidimo da li svi tasteri rade. Kao što mi možemo da vidimo, znači svi tasteri rade, provjerit ćemo numerički deo, strelice. I kao što možete vidjeti, znači tastatura savršeno radi. Također zaboravio sam da napomenem da ovdje možemo da, znači povećavamo i smanjujemo brightness tastature, tako da to je sve što ćemo napomenuti. Znači i idemo na zaključak za ovu tastaturu. I sada da završim ovaj klip, znači tastaturu preporučujem, za 60 evra se isplati i još sa ovakvim dodatnim tasterima definitivno treba razmotriti kupovinu ove tastature. To je to što se tiče ovog klipa, nas da svi bacite like, subscribe, ja sam Komšija i pozdrav.